Kalimpong Ilakai Subroto Mukherjee Cup Football Tournament 2000 RPR Kabaningkong jong ke Eastern West Khas Hills District Balapelong da ke District Sports Officer West Khas Hills District kala sedang benda kesengi ke Arfly Terik Benajeliu na ke benda ke Under 17 Under 14 kintai Basinrang Hamadan Dom Maulum Pendeng Umyong bat Hamadan St. Thomas Higher Secondary School Mairang hakani kesengi sedang lapli da ke jingnya kun jong ke Under 17 Boys hapadeng ke St. Thomas Higher Secondary School persya ya ke Little Star English Medium Secondary School Benther but day ke Little Star ke balayo bentep ya artli ki goal ben pelim ya ke St. Thomas Higher Secondary School karba ha ka wepat ke jingnya kun jong ke Under 14 Boys ke balapelong Hamadan St. Thomas ke Perda Secondary School ke la pelim ya ke Pendeng Umyong Higher Secondary School dasan gol lanon. Seperti kop deh.